Muthenya wa Jumatatu kiumia giki niguo gikundi kia Nyanake kirekinyirie mugunda-ini uyu wa eka 150 na kwambiriria kumomora nyumba eno ya mabati iria irigagwo kuo ni family ya Kipkorom Kemboi. Tumefanya kesi July this year. Tena tumeshinda kesi tena, tumekuja kwa shamba, tumekuja na land registrar, tumekuja na county surveyor, tumekuja na polisi, wakuja tukapima shamba, tukaweka perimeters, kila mtu amekaa saidi yake. Omba wewe direct. Ninakuomba kabisa William Ruto. Kuja utusaidie, tunaumia. Shiko shisho mumori irashugiririe gikundi kegi kia Nyanake kwiyumiria na kwambiriria kung'ethanira na aria maramomoraga nyumba, undu uria urashugiririe maabitha a borithi maigirire na kuhamurithia andu na ndogo ya guita maithori. Kuringana na family ya Kemboi ni mari na watho wa igoti wa kuonania mugunda ucio ni wao, na koguo family ya Njorua ya tene ya Mahenya Kipchoge Keino ni mugunda iragiria kwigwatira na njira cia ngungo. Amekuja OCS wa Central Police Station, amekuja na polisi zaidi ya 60, ndio hiyo wanabomoa structures, wanabomoa perimeter fence, wanasema hiyo ni court order yenye ilitoka kotini. Tutaishi kwa mawada mpaka lini? Saizi tumesimamiwa na OCS station zote wako hapa. Nake Kipchoge akoretwo akihinyiriria ati mugunda uyu ni wake na ni ari na marua ma kuonania ndiwe mwene oro hamwe na marua ma kuonania marihi ma mugunda uyu uria agurire mwaka-ini wa 1972. Hakika I deserve to have my land. Najisikia vizuri kwa sababu shamba hili nilinunua kwa settlement land board. Family ici cieri ikoretwo ikirwira mugunda uyu wa eka 195 kwa ihinda riu, indi mweri wa Julai mwaka uyu igoti rimwe mwena wa Eldoret ni riathanire family ya Kemboi igairwo eka 150, nayo family ya Kipchoge iheo eka 40. Indi wa keri kiumia kihituku Kipchoge kugerera wakiri ake nioire watho wa igoti wa kurugamia ugayania wa mugunda uyu uria augite ni wake. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Kate Muthoni.